Kejaintia Coal Miner and Dealer Association kan pelong dekat public rally akan nyuterik wilayah Hakleria East Jaintia Hills. Kumpi benta ban penbuat yak sarkar jala ban stangnya mentrik ban pentrai no yak jingti duyong kat kum kejuk menta neka scientific mining. Haba keren sekilat patai ke bawah presiden ubah Boren Sharap ulaong bagaseng kala dawa yak sarkar ban tahu yak kilat lenti ban tang no yak scientific mining kat kum kejing hap kerukum ti duyong hapo thai akajuk kapor nadawa nak sarkar ban tahu komiti ban survey yaki cakap kat kum itu kebetulan kepar duyong ban yuasna yak standard operating procedure ban tang no yak kejing ti duyong. Adiu Presiden juga Jaintia Coal Miner and Dealer Association. Ni belum ya public hearing, belum ya rally ya nyodari Jaintia Hill Depok Hill ada nyodari. Hamarin kuat pada sarkar jelakan taulat tanti dan diklaim pada sarkar India dan China no kata scientific mining banyak pada kom Secretary Indonesia Port India. Kami akan membantu beneran mah. Coba. TWI bagani open cast mining kepada sarkar lembaga honorable Supreme Court mah. Aibor ini regulasi Malaysia maka tagalon gabamla panon praktikali. Tinggi kepat nilai ikut pelong no daga pis dari terus memang arja khatsa. Jadi siapa kaji komiti doyong kaji ti doyong ini hai jadi kelas tanah bisnam shwa arja Afghanistan nyoko mentang layak pembahasan komunitas. Di kensan harga khatsa kewano kaji kan tidak tinggi. Bagi beliau kembali kendai 4% game na kade kejing di dongyong don ki bati dongyong don ki badai kwe ki kamrit bariaru re kejing di dongyong kade kam bati im direct and indirectly re nadu ketu kupuan mentala kumakan asna be wilayah Singapore nadu ke sarkar India sidu ke Court Supreme Court ke Badan Burong dari haduk benda impat yo resolution lamar ko ba iba eleso bentan kane ko open cast mining hagi time jawi kat kum giti jawi try jaka try molok stay kalong ka bomla banno open cast mining vertically ini hiar setai kumba cispa meter but nangda ngisayay para sa tabi pagsay yaw doyong day tang na kami galanti ka bangina bande kani open cast mining kapag here vertically siya cheese spot meter kanang kata tangi ka jinglot kan kata ro ya ka environment shanu ngin bread ya kade tak hendo kabangin se perkenria na ko kecaka kaba cheese pak meter life pak food plus kali kan ketak jur bahaya ka environment but nang taru lai tu mendan aga ngalau UMDC mencuah ngadu arga khatsau ngadu arga kendai ngatip ha yagar kombat hendo yagar kom ai land dokumen iki beliau jawi don wala pandang ke jaga hadu dari spa
eka iwe adila bandon re kendai persen kindon kawahe like 1 hektar Tidak kata kami ke open cast mining ke pemla dalile balong practically ke pemla balong kan kita ia cost escalation nang ta kan kita ro ia ke environment kan nang para cucu ia ke pollution ke bangimla pan bodol di ngila yang nanti untuk ke open cast mining ni syam but is not to along the bamla along the lele practically tidak kata ngila perkat namar ngila syam cinga syam tala kan arkalaisna bun ikun gikti kiba ngidei ke ban school kham sejrong kham sejengai kham senen la an bersengek no namar ya kaman kadi trega kata hagi tegi thai barok ngilai mendem kumba prapo kena 4% dari nanti dalam kat kendiat di trade office dia nota tang kiba kini ki coal miners and dealers kiba pool ki stakeholders kiba don meeting ade but the county dalam continue bangila on survive namar lada kaya kita kene ka jingkhang ya ka jingti dalam bat berkat ru da kane ka ba ngim ya pat bon ka ba ngim la practically ku mangala umur kanang wan ra isu ka jingdok ka jingkerdo ka jingkutlat ka binom sausna ti kata kane ka jingtmu bagi belong ya kane peaceful rally ban penbor ya bersokar ban kerpa Jom kene ke rally hoy ngitip syai baka Supreme Court por baka play por baka island dengan ting trade yang ke ba I mention yang ikum kitrai muluk long baka Supreme Court kala island baka jinglong try ka kendel ba dia umar tam long hit mengi kitrai muluk ka kum ka sikshidil handrai ke ebat ka bangisem juga long kene ka open cast mining namar ka kum ka kom long kom man jong ka jaka ka jong ni po Giant Hills ngimla ban tre yo deuyong lembaga ni ka open cast mining taka jintmuhi jong kene ka rally long bungi kwa ang tumpau sa kasokar pengikwa baka sorkar dan thau kilat kilinti bandisnai kata ka scientific mining kebayahap baka komlong jong ka kendeu hakite ki thain ki jongi namar ladang ipai ya ke open cast mining ladang ipin nuksai ka komtre jong kene ka open cast kalong ka ba bha bantre hapo ante hapo Giant Hills khantam namar pi hi hapo Giant Hills ke baja kalong ba ka jing jeliu jong ka jing don jong deuyong kalong jeliu bha banti itu sispa put dan don ba sau spa ru spa put ban deuyong dan tang sau sunfit ban le open cast kalong ka ba dangi na kalian ki ka shani kwa ban pha ka message cha ka sarkar lang ma kane ka rally hakan yo terik bang ikwa ba ka sarkar ka de ban ai ni kata ka ain ka ba ya hap kan bakan ka komlong koman jung khendeu jung yang te ai ni sngomu ya ka sarkar bakala trishtom Hendrik epat ke bapun singosi yang kalau ngendang ilayo ekasa kemainin nimla bantre. Takanihi ke ba pelong ini ban pelong yang kene kerali ba kejungwan jung yang ne kalau ban khot ban weru yaki barok kilom tre deuyong ki ba syakta na kene kejingkhang jong ka deuyong. Pat khamtam kito ki ba singoy hap ya kene kejing angnut ke jongi ba ka sarkar kan wanra ada kita ki bolong kum ki underground scientific mining le ki small scale underground scientific mining pangikwa baka sarkar aswa bakan le ekanu kanu ka mining numara dang ipai kum ka te ka ain mo baka ka sarkar ka asna ha ara jar khat ar kene ka ndegene kadang ko ke ain ke mining policy jha ka jing sisa aswa ka sarkar kan le ekanu kanu ka ban thawe kanu ka ain dan ke policy na ka banta ban khlong yang mau men siap ka ban pelong swai ka jing survey ke ya ka to ka khendeu ba kumnu ka komlong ka koman jong ka to ka khendeu kenang ba ka kami enda kila snai ke ni ka policy kan long kan pensuken ya du kurang 5 tempet yakini open cast mining idon kami ki jaka ki bahak
Henry ka rukong bat kendeu bat ka jong ni po Giant Hills kami hab bat ka ni ka open cast mining. Tak ka bat khakmat nu ka jong ka jingang nu ka jong ni nong bengin kwa ba ka sarkar Meghalaya. Kan penlong kan thumno da kata ka komiti ban la survey kini ki jaga pat bukan phak saka sarkar India ban thau da kata ka policy kabaya hab bat ka jinglong jingman jong ka kendeu ka jong ni hab ante po Giant Hills pada ka jillahi bor akawai. Dan ikut niwer ya baru ki seng bahalang ki asisten jong kitrot ki don ki asisten jong kinong jet muslim ki ba tap dai ki driver long baru kitu ki bala syak ta nagade ka jing ti doyong long ikwa ki duan sa kategori bangi kum ki nong jangtia ne khamtami kum ka jangtia hil ngim kemen le ngim la su ban yak dagane kaban ong na kung bapaw mo tayo seperti banong bagi trebe ay yang ringi ko apakah sorkar kan selutu ya kejina ka jongi balbakan ay ni kata kamayin kaban long ay bat kaban nyahap at kendeu ka siya ka jongi kata hilong kajing temu ke bahakmat do jong kani karali kabang ni temu ban pulang akan yo tari hapo clear izin di district